Ka seng KSU hak sisa jain kalayo ya kejimpuntian bam semai ki arpandai ngot kidkhot jong ka Central Executive Committee House Suso Tham Auditorium. Lapuntian bam semai ya kini kidkhot ka KSU do President Barim jong ka seng uba Michael Siem. Hakani ka singi ka balapan scam ya kinong kitkam jong ka Central Executive Committee jong ka seng Khasi Student Union u President ka seng samla lambok marngar ula kentu kidkhot ka seng ba kidei ban yeng hakanong rim jong ka seng ka KSU bat ban peteng bat budin ya kimat paper ki bodon ka jingkta ki mlang salang wat habodon ka jingsha penting harangkat ke jingkantho hakani sngi le don rangkat ru kinong ilam berim ka KSU bat kibla sapun kuburom kum kadak chung ka jingsangu ik jingsakri chung ki ya kaseng bat kuntu bru ikit khot kaseng kibla no sniang hakiliang per hakju ka sngi la yo ru ya ka jingkren na kinong ilam ka FKG GP ba Wilbert ni ba sadan bela presiden ke HNF bat ru ka jing pelaj ya ka kai pot chung ka seng do general secretary usamla Donald Thaba ni rakit pun kijinge tu disang malam ngai na di pun sila kan thamuna ai kipriyo ngomi tu disang malam habang apa lagi agi jingtho agi kot kubur lani habang apa lagi lepat ngamju kami ba bunyaro agi sang malam ni dai ki baning kongdu ban saben kibri ki kdo agi sang malam kiudo rupan ayo yang senuja malam senuja ba bordon kiudo rat kabadan ulet kliang mobile ayo beli sa tahu beno agi sang malam Sejak isang malam boleh juga nim julet sekiwi pa niwan segi isang malam nata kadang ni lakit kira cinge kabam na market don kipor ki khabre ki banga ayin kumuralam ngaram cia ayin san macam mustaq nalayo semua berdan bayam market junga dangalami evolusi kami sebab are kiwan silop nomor kia show kiwan si junga san macam mustaq kiwan si isang malam ipan ni cinge kijinge kiba lai puja kiba mana sebenyo ngatan kan ni nilom cek untuk ketrokin nyun jangan municipal ketrokin nyun municipal kin lu kebetulan aja gua plastik tak tahu dah ketrokin municipal lebar sematan ni mikir benda kin lu kan kijinge coba jet beliau mio kalam lecur sembalang mio kam lecur sembalang shelter minin ke service kini ki kontraksual lecur sembalang ngatan teng masih yoba bagaimana ingin untuk semasa dalam era hero dalam sebentar mo, dalam hero ni musim dah, barang ni musim, bawal ni musim ni tren, shuben cuma amu bakla tak terulang, main musim, dengan orang yang kiba, tunggu nong semalam, kamera mungkin kerana nyimdai bantuan yang cikgu tho, malah hikai ni, bagi nong di sini kena jadi, bantuan, berbanyak cuma, ban petang tu yang challenge kalau apa, kaca beri kembali kerja. Nyimdai masyarakat orang itu mereka beri nama itu bahkan ni mereka beri ke jungi mereka kandung kasih ke jungi dalam film banyak agak cilik ni yang kandung ke jungi nyimlah balik pasal siapa ni mereka tak ada kamera jadi jungi kisah malam ni isamna kari nak mensiam kikia berkibru tukai di kelas ham bansyakri ho, met bat mensiam, jaga Khasi Student Union, bat lima juga, jaga ri bat kedat beliau Khasi, lima kijingye, bat kijing tujuh baru, ni samla kali nak mensiam kikia bat kidriu tublai di kelas ham bansyakri ho
Met Batmansiam, Yakakasi Students Union, Bat Lingba Jongka, Yakari Bat Kajet Meriu Kasi, Lingba Kijingia, Bat Kijing Tenju Baro, Yakamansiam Kitya Bat Tibriu Tiblay, Nikulas Kaman Ban Shakri Ho, Met Batmansiam, Yakakasi Students Union, Bat Lingba Jongka, Yakari Bat Kajet Meriu Kasi, Lingba Kijingia, Bat Kijing Tenju Baro. Ban poisha kitya, ban khetya kiso, kajin kay shino, hangta pin sayo, barok ki mala, kinya ki batre, ban thonya ki thir, ban boy kham shatay, ki ching bang ki wan, ching ren jong ki real. Sai Jakarta Putri yang ketika lentiral balagun di balaman saw ban namar baladan kita kejinja kulit ru dalam rakan yang sedang agun has cylinder jong surok ba national highway yang dia bori boy kila bom latit ipai ba na phang bentuk ru yang dikhap jong kaseng hakaba lagi spamun ki brio balaman saw iba bentuk ru yang ngelam jong kisu pada ketika jum kesini ka nyok dari jomang kila gam ya arut ki nongelam juga Central Executive Council juga KSU kata ada usamlah star banglau bersama Ferdinand kami bab kini kijing thambor la kaya kesorkar bagi keluargaan kadang kaya penting ba kijing syakam nadu belai jembang nadu belai dopra jembang ajar kenyo adu live but itu kam juga seng kila syok along badan besyok nadu saw san belai ye andre ini ki baru kim la ban Heo pejabat yang kecilong yang kecil museum juga dekat juga KSU ni ba long ke long jangan baca syakam syabom syakir rutin persyabat yang lebih
jingkeli kemai kuat anong galong yanugun keli yanugun kelo dengan semenong ngai ipa bagi dekat juga jadi beliau tapi sesuatu yang kejong galong gua sesuatu kejong jingkeli balik ini dijiong agak jadi beliau kejong kami kendian sini untuk jelas itu dapat kemauan ni jadi ikut agak tungjam lawan kisahlah kena pendek jempuli beper kerja genduk isi dong semua haraplah ada pendek jika taga writing test kesak kau setengkok personal interview orang boleh juga pangkat dan kamu kau jumpa harap ini apabila pendek jempuli beper jadon yang tak kerja jempuli ke jumpi bila dia taga writing test ke jumpi boleh siapin setelah personal interview kecuba kami okolong game semula itu yang penuh minum nikmat di pusat surga. Kadang lu kacang suka kebagi sama wakam itu. Iwan kalau yang beduk imdan kisah mantumbang. Ima kadang kacang keli. Ima isna rekam coba surga jalan. Isyong diberi kibatip kumdu nambah lagi nomor satu. Ada yang orang katakan orang maka saya berbuat sesuatu. Bagaimana lu ke polisi kalau syarat transparan berkontrol kamu jam. Kenapa confident jadi sama wakam macam kendun yang kejingsen yang sesuatu. Hendak kan benda bahasa. Tapi burung dalam hidup tahan ini kisahlah wakam di sini hidup kejingan tadi yang kompannya kamu jam. Yang senang kamu berpikir untuk sekarang. Hidup lu batang mai kapus pion akan siusan du sekolah lalu don kita kesan sekolah pada iwat kam lah sekam macam ada yang asal banong kini kalau pois tundong sekolah tersuka kalau menjadi punya kalau cimpang pernah tadi di sana lalu aku pilih cimpang lah pilih petang di sana wat kam macam pembohong pois sama meski kalau minga lalu pulang menteri kam kasur menteri kam kesapoi dia kesuai dengan sawah aklem terperintah. Nasyap dia kemudian dicicit dia. Maka jingyong senang berserta geni pun kata. Kata kalau jingyong parami. Jingyong parami kastam kata bangsa perempuan. Kali kamram jungi wai pun binong song. Kibadan jingyong kri yang imlang sarang. Dengan kau temai nangis semua. Ani pai sigbun mak kita jingyar supaya bapak kejinglah harapkan perkat dan kamtang tim salam kejing nanya jauh kiluying bawan kiluying duduk usuk kini kajur kata-kata dan kemudian dia belok mi dong ngapa persangin ikut dalam paskul mengamak su berkesan paskul ini ngapa kita kejing kesam kini kita ada brand juga perjempang di sistem siapa lagi kesam kadang kejing perkat ba shadow kalau bayi juga ini bercakap dulu boleh. Mereka ini mampu apa kalau kata kalau pembayu terung sen. Ngiri kesukaan jalan di sini balik lembar kalau pada kubur. Maka persiu khajana buat kita ofisar suka kiwan masuk ke jalan. Nalar katulok pakiyo persiu satu khajana. Balik ke pai kemak itu kiloyin berdua kosong. Balik ke syam itu istamlah kawan kiloyin berbicara dan pas lagi. Hantar kada soga ke pai kemak kata pemakaran nongkong ngin sayok ofisar bagi terali terlalu. Rebo sausi imat yalo soga mata kapal soga. Jago burung binu yalam kamne masuk akan to olinga keren je kecil sisa. Digidan pas muram bawa sama sini. Digidan pas muram kampen ni ngiye teng keren kecil sisa.